أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم گلی تماشاوان هجا بقدر و قیمت خدای تعالی جوا راضی به خدای تعالی حضور تک مالا و صحت تک جان و برکت تک مال و لآخرت وتك جنة للجنة جي وتك جنار حضرت رسول الله عليه الصلاة والسلام يلي تماشوانا خدای تعالى قرآن الكريم داد بيجي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون دبي محقق لمش إنسانا هدي جنها فتقرنه إيجاج بوك مرب لمش كدسمج لازم أجره مرب دسمج بقره حتى أنك مرب دسمج نقره لمج نابه لمج أبي دسمج قبولنا ایجاد دسمش فایده وی دینی جهنه و فایده وی کش وجودا مرا پر هیا او جهنه مثلا بیلم دبی کی دسمش میکروبات کجه دسمش جان انسان را گوشت انسان را فایده دسمش خونه راحت بدینه دسمش پسیکولوژیک psikoloji olarak insan ra başı. Desmiş dibeci damarı canı insan ra başı. Ava germ desmiş gire ayrı feydaviye. O ava cemmedi desmiş gire ayrı feydaviye. Ava germ dibek ava desmiş gire damarı fred bin. Ava cemmedi dibek ava desmiş gire damarı bir icat ziraf dibin direç dibin. Var hasıl başka feyde desmeci hani. إجا حضرت رسول الله عليه الصلاة والسلام أبو هريرة روايات كريه قد بيكي حضرت رسول الله قد تي إنسانه قد دسمش بقره أبا أبي لسر چاوه خوبكه گناهی چوچک یک بچاوه کریه آبا دسمجه یا خود بوید دلوپا پاشی کل چاوه مرد که و خدا تعالی سیلت که کفاک دبی انسان دستی خودشو günah بدسته و کلی tabi günah küçük خدای تعالی به آب و دسمه جوان günah سیلت که گفت پی خودشو günah küçük به پی خود کریه به آب دسمه جه خدای تعالی سیلت که ایجا ات رسول آیریج دبیجه که گفت انسان دسمه دیگره او پی لمج دکوان لمجه فرز وان لمجه فرز ام بیجن لمجه نیفرو حتی لمجه عصری لمجه نیفرو دبه کفارت جبول لمجه حتی لمجه عصری وان گناه küçük de mesela حقا کو دینی olarak hiç mara feydavi heye İca hatta Resulullah vakti kuçe mi'racı tabi cehennemi nişanı vidane de cehennemi de ci kafiracı vesaire o ci Müslümanacı nişanı vidane hatta Hazreti Resulullah da bir Müslüman çava idare bıkım vesaire o cennet eci nişanı vidane le cennet taparrapa pi Hazreti Bilal Habeşi dibine denkte ki gavakte tabi dibe ya Bilal dibe teçikiri bu dibe açım cennete taparrapa pi te kapkapkate berimil cenneti bu dibe ibadete teçiyek te berim bire cennete şu cennete dibe ya Resulullah dibe tişeki bu ibadet ki meni ektene dibe az devamlı desmej bum جبك أبدام لي بدسمج بوم بتشخا دسمج يتكرت ما درك عسنة دسمج بيرات كر إدبي ولا أبوك تبر يعني إجا hani Kur'an-ı Kerim'de bece Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Simam fi vucuhi min eseri sucud be ekul mectkin de ser çavan da eka nuri he yani farqavan ve ekul mecnakin heye İca insan gavak bedesmej be çavajı şoför ara gava şoför ciki polis ehlet xwazin ruhsat xwazin yaxud gava ku
Kavak mesela merçe devletteki haribica pasaport khwazin. A desmêjî pasaporta me Müslüman e, silaha me Müslüman e. Niha insanekî ku deyn neyarî wî hebin ticar bê silah nagere. İlla demançekî pêraya bi şev bi rod digere çikî muhafiza xwe dike. Em jî gava ku em ji neyarê xwe bitirsin, neyarê me neyarekî pir mezin e, neyarê me şeytan e. Dünyayê da ji şeytan neyartî ti kesin heye mixapin ku ji Müslüman re leyskî wî tuzakî wî hazirin her an dixwaze me bişimtînanî. Ji hayat Resulullah aleyhissalatu vesselam dibe ki kesê ku bi destmêj bimre manevî şehîd e. Pekî ji vî mesir tiştekî heye yanî. Niha insanê ku destmêj nekirin bawer belkî mekî dikeve arê piyê xwe naşon, piyê wî gore da genî dibe. Belkî destê xwe naşo destê wî genî dibe. Belkî devê xwe naşo devî genî dibe. Belkî canê xwe jî naşo canê wî jî genî dibe yanî. Hani hatta Resulullah dibe ya en-nezafetu minel iman, pakîjî jî imanê ya, pakîjî mer destê xwe dişo, serçavê xwe dişo, piyê xwe dişo, ji vî xweştir tiştekî heye yanî. Geleka merî jî mer rahatsiz nabin. Xwe Teala nûrê dixe serçavê wî Müslümanê ku destmêj digire, pîlek dibe zilam dibe yanî. İca gelê temaşevana feydeka destmêjê dijî ev e. Tabii êku destmêj digire limê jî dike. Niha gava ku merî dawamlî destmêj be li camiyê be li köy derde bire ve gava cemaat hebe merî binê reva bi cemaat li mêj merî here bikije li mêja cemaat merî bi cemaat li mêj bike. Li mêja cemaat gava merî bike xêra wî bi bîst û hefta merî bi tenê bike bi yekî ye. İnsanê bê destmêj be azan tê xwe newê hêdî are camiyê wê are tuwaletê wê ji tuwaletê were destê xwe bişo wê destmêj gire heta were cemaat dixelî. Ama ek bi destmêj be dîrek me çê camî dibe Allahu ekber dû mele niyeta xwedîne li mêja xwe dike bîst û heft heb xêr jê rate. Niha tiştekî meriv hebe û meriv bifroşe daha müşterî hebin yek bi yekî yek jî bi bîst û hefta ne mümkün e kes bi yekî bifroşe. Meriv tev jî bi bîst û hefta bifroşe. Ya desmêj û mixabin hani bi aglabî jî eger ku em karibin jî me destmêj girt em di rikecî sünnet bikin. Em jî li dû Hezretî Bilal em herin cennetê. Hûn te bimînin di xêr û xweşê da hûn temam emanetî Xweda bin.